بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أنا رو ماما، أنا رو ربابا، أنا رو رزوكي مزاها فيديوتي مزاها atkanyantia vivula kabaru fi ikumbani ndangahari ndeka zuva nini nangamiani ndangahari mtum sallallahu alaihi wasallama na mezanizi dinti safe jasarutsenki zangano. safe rahava qabi atkanyantia tskavi vula havi ivula kabaru fotu fi kumbani ndangahari ndaka wakati inu nangamiezani izi mtum sallallahu alaihi wasallama dinti mtum sallallahu alaihi wasallam ntarahin roti maka izin kwenshi maka angati mwaka ndaka mwaka atka chaviti an detai wakati hafa tkambu detai izi tkambu vulan kabaru fotu mtum sallallahu alaihi wasallam fanyanito tskavizaha fi kumbani fi fangamiezani izi mtum fangamiezani Allah subhanahu wa ta'ala izi mtum sallallahu alaihi wasallam dinazi awakatin na mezani na dutwani izi dinti anini mtum sallallahu alaihi wasallam safe Allah subhanahu wa ta'ala ra'aluha naviani an mtum sallallahu alaihi wasallam hava paizi din in fagnufian mtum sallallahu alaihi wasallam mandu matungali izmagnofi mahita raha ilo kamba raha si fihitan navi izmtum sallallahu alaihi wasallam fainroini mangatu fangarketan izi andangahari fangarkiten fangatova favieni andangahari izi navin boka izi fitsakarahini ankiti izin boka izandeha an bungu kairo hira tunga eu izi mtum sallallahu alaihi wasallam izi mpetka angatinini iznav maalumba izi petka angatinini zuva efampulu izi petka yo fazavarekindka zuaful iznav petka yo mandingi havi vulainro koru havi kombudu ndanghar wala itsme ndanghar itsme rahtoka yoti iznav petka yo izin kombudu ndanghar an modele izanis fa an favien mahalayeu misrah navenazi Jibril alayhi salam nzuta nazi navna paheizi din wakati Jibril alayhi salam iznavi ra'aluha nambani mtum sallallahu alayhi wasallam in iqra nzuruha nambari hizi maratelu nambari marafir maratelu
faizi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila hizi mambara hizi mzurua hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam mambara hizi ma ana biqal zat smehe mzur zau smehe mzur kwa kila wakati hizi mambara hizi basi hizi wakati zambara iqra wakati zambara mzurua hizi mlamba zat smehe mzur basi zinsambori mfungosi nambari nro hizi mijurua terene taiza vostri hizi mvula nro zat smehe mzur nsambor nro hizi tereni ata izna vostri hizi mvulamba zat smehe mzur au wakati izni Allah subhanahu wa ta'ala nangatri ayati annazi aya dimeretu havijorotska yetu ro aya aluha njutu an Mtume sallallahu alaihi wasallam ro aya ilo kamba mapahetsika amba izi Mtume sallallahu alaihi wasallam nangaterandreu fahizan nangaterandreu bokan Allah subhanahu wa ta'ala nangatri annazi dinti fa rah tinav to amba izne yani tu amba raharuna venas kombu koleza ayareu insha Allah au koleza rahmeti aletika an ayareu a'udhu billahi minash shaitani rajim اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رؤية الديني إلو كامبا آيرو ما بهتيكا أمبا إزمتم صلى الله عليه وسلم تي نافتو بنيانيتو إزمتومي فو إزي آيرو ندوسنرو النازمبا ndreu ayaretu anou nyanitono mtumi anona mena yerka mana izi Mtume sallallahu alaihi wasallam tinehera vlaindro yoro tinehen fo navna pahezonro izi inu ayaro iqra mijurua bismi rabbika alladhi khalaq annangaran tumpi nou ilo kamba izi mkumba inu rah jabkun إذا كنا بنوكن روين فولamba خلق الإنسان من علق إذا كنا بندام بوكانيني راها كاين رو بومباليو علق إذا متوم صلى الله عليه وسلم تنهي ولا والبيل تنهي إذا كان هارتن فولamba بندام كمبانا أنين علق أنين بومباليو بس تسكت تنهي أمبا binadamu kumbana an pumbanliu iskanron hart na petsik bazum lamba iqra wa rabbukal akram mzurua ndreke izi tompno izoro misi tompno tukufu izoro misi tukufu mareska tisol misi tukufu nakatizi tompno alladhi allama bil qalam izi tompnoiu allama bil qalam izi napizoru anini qalam anini stilo kwa kila wakati holu mvula aramisena ta wakati farata holu mvula ba kalam wakati afara holu mvula vulvul na ko anyane to atskam mvula ba stilo علم الإنسان ما لم يعلم إذن بزورو بندامو راهلو كامبا تسنكين هين قبل أن إذن بزور بندام راهلو تسنهين بندام سفي أتكافي بود آية دينورو رو آية لو كامبا ندوسون رنهاري تنوكاتي لو كامبا تسنكين سراحافة نكات آير ndaka ayaro inu misra aroi roha vulainin ayaro maramar in اقرأ علم فايتين خلق اقرأ
mijurua atika tsuheta mbatika ngano raha ne katika tijuru kwa kila ramla atotika paka katika ijuru ndrak fainroini خلق الإنسان من علق أتكلم زاها ترى بيكي عن آياتي يعني كاتكم كفكير آية فين خلق الإنسان من علق إذن كما بلدام من علق أنيني بوكانيني بومبان ليو ndika fi kumbani yu zan kanini binadam for is Adam alayhi salam zan kani Adam for is Adam kumban an bokan fort kwa kila zan kan buha bokayo kumbani bokanini pumba ni liu atka kam zaha atka fem dirin ran har mahalo kamba si haitik angati kib safe fi juruana ze holon di tsakar ka mahala laft mahala ilo kamba no kufikiri ho fi juruana ze holu kufikiri fotamba hola vulamba rahi lo kamba hol mel fan kufikiriz amba zaitum mzur kazu fan kawol fan kufikir mfano tskavula inmo rahita inmo ano fan neta vudinka kazo no maita hizi mbazi vudinka kazo tskavulamba vudinka kazo ano maita mbazi vudinka kazo wal jamaita mbazi vudinka kazo bas inmo ara zoro noyo vudinka kazo ano tsizor vudinka kazo na yinta vudinka kazo zuboka iya malan bahi vudinka kazo mla heno yorora tsakara henoyo na yinta timterka bokan trahinka kazo terka rahilu kama mami matavi wal jarav min gais yorora tok tsakara henoyo fono chavi zamba tivudinka kazo ano fan zorno wal jamemba zuvudinka kazo inorora zoronoyo tokrono hey raha zorona anu vudinka kazo safe fi zorona ze holon tsakarka hey ko kula rati tsakara no tseno kula rati zorono tseno donc hol tok tui tsakarka anga hol hey donc atkam vulaman aya dimero misara telu ro mboka ya mayama khalaq izrahar izn kumba yani fainroin in fi zurwana faitelni in allama fiantana ma pianta fi kumbana fi zurwana fa piantana ratelo donc wakatilo kamba izranga hari izorona bzor mtum sallallahu alayhi wasallam fo hafka zenye tka jab kon paka mahazboka ni mtum sallallahu alayhi wasallam an binadam tkambo havi mbuzor parce que tka zor kama ara kararo tka tampon boka ni atka vi tampon khalq tka ko havi za iqra aw tka manganu nizoro iqra atskab ko yoma ndeha nini khalq atskab ko yoma ndeha nini allama tskamba vizaha amba hizi Allah subhanahu wa ta'ala izna barat kamba montania na reu ro mehero iskwa ana rutsmehe iskwa na rutsmehe antania na ro mehero ça fait atska toktu katska tsmehe ezeng keketsika batskandi dzor atskandi dzor angatska hey mana no tan hol mehe mana no tsmehe donc on dan tan holu mehe anga ano idzoru wa jazakumullah khair donc rango nyani inshallah ata ramadan yefa atskambu idzoru angat Quran ka hadith mtum sallallahu alayhi wasallam iskona ro meti insha Allah boka ka na ro meti zuwa butsi ndaka zuwa dimasa tkamanganu hadith mtum sallallahu alayhi wasallam marandeng hariva tkampudin ka Quran aya jab kon an lerati 17h30 inshallah tkaman kibushi aya 18h30 inshallah an shamini areki vula ki vaza tkambu vula ki vaza kwa metamba tsara mira metamba ra mira
fonyani to tskambu vulanga ramirnga insha Allah. Wajazakumullah khair. Ndaka anini Facebook ka mbototska kibushi ndaka kivazaha insha Allah bakayo atskambu hite an kivazaha nazi insha Allah. Wajazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa ila liqa.